At tuyen, tuy kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwliwa kabayata rikiting kay paraktar tanabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayem ko dita taintay denggen, da ito pakasaritaan, kibita tayo ani. Pepita. Nay, ano ka? Ano pero marak ko man? Iso matikad dati umay asa nga ili. Agtutor ka, umayon! It's nice to be back, friend. Kumusta kan? Babay, sika? Wala, sakta. Oo, dito na ebidensya si Kamot. Maguray ka man. Kas kala nakigtut, nakakita ka niya. Kaputa jak namnaman nga umay ka. Umay ka pumasyar. Saan? Sa anak nga umay pumasyar. Anya nga rod? Kat namabali na kat umayak manin makipag-nerd kasta. Ha? Ay, kayat ko launa ya. Tapno adakad-kadwak tamo ba't ni Budoy? Ay, wala. Kat pastor ka na ka nga rod. Uwan kaya man yan. Sige, sobrang ka. Agyaman na ka, friend. Nasayat unay. Tanapanunod mo timay. Tadakad-kadwak ka mang taripato iti gardin mi kani Pipita. Wala ka mo to. Ay, gayam. Ni Budoy, kamustan? Ay, kwa. Awan nga rod. Nagbakasyon. Sipo di nagbakasyon. Di pa mo nagpakpakita. Ay, kastaya. Sino nga di mang taripato kadagiti mulan na? Diyan may isa kabagyan da. Ni Lukring. Lukring. Kat balasan ka di pa lang kaya. Kamuto? Sus kamot. Wala. Hengam di mo kunan nga armamanan. Saan ko pa ilang ama ibaga kamuto? Tadak pa yung nakita na dyan Lukring. Ha? Andres! Andres! Oh! Andres! Oh, naikat akaatid dogon ti panangipok ka mo ti Andres, Marlene. No, di mat mangikaskaso ita mamang. Oh, makita yung di pa lang umasidag. Ay, Sikat dumanon iti ayan na. Magkita nga adama-dama nga obraan na. ay sana mabalin mamang. Andres! Ay, unay kan. Mangibabain ka. Ay, sige. Dita ka malangan. Ay, anyaman tan. Ay ka na ya. No ayaban nak, di ka pulos ang pabatubat. Ay na, no ayaban ka umasidag ka dagos. Anya nga minayatar aramido iti lababo. Tartarimanak nga rodyo ubo ti tubo. Anya nga mintibagam. Ay na, ada pa pananta. Sa dino. Mapantay di marapay ti agency. Follow upan tamanda tayo may akatulong tayo. Si kalatan ti mapan. Masulumot no kayat mo. Kayat ko nga rod adwa ta amapan. Yor uray ko nga rod jay mang tarimahan itilugan ko. Ay awagam. Ta saan pa lang umay di mekaniko. Uwan ang anya nga rod nga ti paglugan nagamapan ni di opisina. No saan na matarimahan di lugan ko. O di, agkumyat ka pa lang Saan na mabalin? na. Po apay, asan ang mabalin? Quality siya. Lagi masindito yung sagana masidato Pipita. Un pupoy, iso nga busog ka. Taday titi kasla despedidak manay. Tanay, mapanak manan iti pagtrabahwa. Ay. Oh, kamuto. Pwede ka matmangalan. Agbubuya ka lang na, kamuto. Kwa. Bayam, buyang kalatan, mga kalata. Ay, sus. Mangan ka kadya. Ha? Kasla sana ka makapangan. Oray no naimas na giti masida sang sangon tayo. Nay, apayan ka mo to. Uno, apay, maditi bagbaget? Iso di ka makapangan? Talaga ama di Pipita. Aglalado ta. Ay, sus. Kasta ka kaya kanalan, kamuto. Tunggalag pa kada ni Pipita nga madayo, Ka po siguro ta maikawat tumanan. Awan manan dito ni Pipita, Pupoy. Ay na, kamuto. Saan ka katipa yan naruwag? Apay ngamin na di ka pala sumarden nga katulong. Sa pulon nga rod ti bagik ti trabaho. At damat gardin mo, apang ibukbo kami ti panawin mo. Kamuto, panagtagibalay ti kayat ko at trabaho. Ikakasano nito makiasawa ka? Adi,
Isuntaw, di ba nagsardeng ka? Nagkatulong. Anya? Aging ka nga awan asawa. Sa anak to asumardeng, nagkatulong, kamuto. Nasaya at ada kayon, Andres, Maylin. Agawid ako maitayan ng ada kay matan. Ay na, mamang. Naibayag kami naglaing mo't di may isang empleyado ti Marapait Agency nga gistorya. Kat mabain kami mo't abas tagpakadalat tanitay. Sige, honey. Agsarsarita kayo pa lang kani mamang, ha? Awagak man ta mekaniko. Ay, isak doon nakpampay di pagdigos ko tani, dagaang anak. Anya? Oh, di ka nagreklamo, Andres! Ay, unay kan, Maylin. Ati digos mo kat pasak dumpay kini Andres. Ay na, agmalmalam ngamin ita nga awan tanong iti gripo, mamang. Iso akapilitan, pagsakdot ni Andres ko. Ay na, imbaglakit din ta naanos ken nasingpat di asawa, Maylin. Naawatan matlaang di kang runaan anay baga ni Pipita di mangmangan tayo, kamuto. Anya ya kang runana ni bagana. Malagip mang. Nagkapsut kang kamuto. Di kunana, asan tula ang asumardeng amapan agkatulong, intun adan asawa na kasta. Dahil tangat tinagmadingin bagana. Ay sus, nagkapsut kan aya, asawa ang ngarutin tapno saanan nga katulong, nagkapsut kan. Ay, salbag ka may. Kasano nga sa waag? Idinto ta, jak pelan ay bagat ti panagayat ko kingkwana. Di, ipagamon tiyayat mo. Tapay, namnama kayat nak, nipudno kayat ko kingkwana. Kasano nga rod amamwam, no kayat nakawin no saan. No di mo ibagat irik-rik na nagkapsut ka na yan. Amumatan, ngagkisiw ti dilak, no ibagak ta I love you. Kamuto. No kayat mo, ha? Siya kunti, mangibagat ayat mo kingkuana. Ay, saan? Kababay mo tano si katimang ibagbaga. Awan, ay sus. Saan mo ang asawa ni Pepita? Ay sus, tirigat na, raglagi pa mo dito kamuto. Ha? No sabali, di mang sukdal ti ayat na. Ay sus, todas nun, agbaak ka na sakit pa tinakam mo. Wow. Ha? Oh, honey. Baba naman yata nakarubot ka man. Siyempre, inaagsingiran iti abang dagiti apartment tayo. Anya? Kan, ilayon kung tumatan ti mapan-agsingir ka dagiti pautang ko a kwarta. Di ka una agpungpung tot nga agsingir, ha? Nang runa no awan peti pagbayad dyan nakautang ken ka. Wano tayo agab-abang, iti papaupahan tayong apartment. Ay na, di nakman isuro, Andres. Sige, mapanakon. Bye-bye! Oy, pinalagipan ka lang. Tamok ka, tiginatangsit mo nga agsingir. Kamuto. Upay. Mapanak manan iti baraw a pagtrabaho. Ket. Kas iti kanayon ko nga ipagbaga kamuto. Pakiaywan mo lang ta, ti balay ko. Ha? Ewan. Awan pagdanagang. Sige. Mapanak marudan. Ay, aguray Pepita. Ha? Sakbay mapan ka, kat adi baga ni kamuto king ka. Ha? Ada ka di mat. Pupoy, katawan mo. Sige. Bagam di kamuto. Di kag tabain. Ikaw ko na, Pupoy. Ipasubunak mo tayo. Kamuto. Apayakit kita anak maglatan. Ano di ko na ni Pupoy nga bagam. Kaya mo na ata sa akto mapahan. Ala ni bagamon kamuto. Ay, kwa. Di na ko man paggagaran kamuto. Ibaga mo. Kwa. Agan anad ka kumiti papanam, Pipita. Oo na. Kay talaan ti baga? Ay, Pao, nabaybayag ka pa yan ang ibaga. Sige, inak na rodan. Sige, bye-bye. Bye. Ingat. Yan. Kaslapay makasuron na pimano. Tadagi lang timbagak. Awan, nagkapsut ka na aya. Sila, babay kung kunaman. Na, babay. Naimpod nung kumadayat mo, di napanan si kamat. Pabit lang, amayakon. Masino nga tayo dito sa ngaili.
Naimbangal daw yung, sir. Sino da, misis? Ay, koreksyon, sir. Balasang akpay laeng. Awan pa'y asawak. Kasta kadiaya. Anya kadiaya ti gagaram. Wano ti asawak mati masapol mo. Umay ka kadiag bayad kadag iti pautang na. Ay, saan, sir? Nagagat. Siya, ti umay akatulong yaw. Anya? Ano kasta? Si katibag baga di asawak ngagnagan iti pipita na umay agkatulong? Uwan, sir. Oh, sige. Sumrek kang rod. Tadi ito itaunag ngagsarita. Mabit lang, umayakon. Anya nga tatibag at manugang ko ay takas taon ay tiapura ng antuktok. Amang, umay kayo man pa balay. Tapay, nagsubang kayo kadimanan kini Mylene, Andres? Saan? Ngamkit di, adan jor orayan miya katulong. Anya? Kat, apay nga rod apa umayan na kanya balayo. Amang ano pagimunan di anak yo. Numasangpatan na kami agsarsarita. Isu nga walati ko mampay. Tapay kumapagimunan na. Wanata adamot basit pamuyaan di katulong mi mamang. Apay, napintas. Awan. Sakit nakataytayag. Isu na lang, ta medyo nakutong. Ay, ang mga nusaan anaimas ti sidsidana, iso anakutong. Unay kayon. Sana gaputan ako tong timay sa tao. Saan anaimas ti sidsidana? Ngala, bayam ta umalatiwak nga rod. Ay, imbaglakit din tag kakaruba tayo. Tamabitak lang ang amayaban. Kamuto. Nagmerindatan tani. Apo, nabisin na. Nagloko kan? Bigbigat pa lang agmerindakan? Tani, basit ngamin ti kinan ko ito'y bigat kat. Naimbagpaking ka ta namigat ka. Ngem siya kang rodain sa anak anangan. Ngem sa anak pa yung mabisin. Awan mo. Kasano ngamin amabisin ka? E din to na sikit pa ang tinakam mo. Iti yada yung manan ni Pipita. Ay, nakaado ka manin. Kumusta nga tan ni Pipita? Piawagam tapno mamuam. Sa mamamat no nayaw awan. Ay, sa namayaw awan ni Pipita, isubay, naglaing. Ay, correct ka dahil ta. Ang marindata nga rin na. Kunak tupay, sa anak ka mabisin. Ang kapot pa ng pampanunot ko. Noon nasaya at binusaan, ti kasasad ni Pipita, itinapanan na. Awan mo, nagkapsot ka ngamin aya. Anya? Arig na, nga insungrud kay ti dalikan. Ha? Oh. Imbagak kinipipita, nga adda ibagam king kuwana, sakbaya pumanaw. Nga, hey, babay, kung ko na matlatan. Di awan na. Oh. Eh, kasanugat, kumusyal mat nga rin dila, kamang ibaga iti, I love you. So, tijay, jalatan natin na ibagakang ko na. Awan. Nervyoso ka talaga. Anya nga rin mabaling ka, nung mabainak nga rod. Yun lang. Nukasta ka na yun. Awat mo, tikasat mo ngaglakay ka abaro. Anya? Ay, saan mabaling? Jack Ipalubos. Ay, Jackie Palubos, di mo mat may pudnot ayat mo. Oh. Awan, no di mo may pudnot kinipipita na ita. Agbaak ka abaro. Ang mumatla amin at trabaho ti unig ti balay, Pipita. Uwan, madam. Senyora ko nam, ta donya a. Ay, sorry, senyora. Di mi kayat iti anak ko ti san apulido at trabaho, Pipita. Senyora, awan pa'y mo't nakapilpilawak kadagiti nagbalin nga amok. Nasaya at nukasta. Masarudsud ko man. Dito'y kayo kadimot laang agnanaid. Kahit ko asawan. Agkakabalay kayo kaday kada mamaylen. Saan? Ngam agkakaruba kami iti anak ko. Di tala ang bangir akanto ti balay ko. Ada ka di pa lang asawa yung senyora. Nabayaga ko, nabalo. Ay, sino nga nga rin ti kaduhayo ti balay yung senyora? Si Siak laang. Awan katulong yaw? Nga iso kumaati kag kaduhayo kahit ko asawan. Awan, ngam iti kamaudyanan na. At damat langan para dalus ko. Ha? Sino, senyora? Sika? Anya?
Ay la, senyora, saan mo tada kayo ti amaw? Kasano nga ron para dalusdak akas iti kunayaw? Apay, saan anay bagakang ka ni Mylene ide, nagsasang kayo ije Marapait Agency? Ti, anya, senyora? Kadwa abalay ti pagserbiam. Dua, tegbalin nga amom, ni Mylene ken siyak nga inana. Anya? Ma'am, sa bali ti imbagayo iti panagsasarita tayo ije Marapait Agency. Apay ako naman sa bali, titita. Saan nyo ngamin ngayon bagbaga iti nagpipinirmaan tayo a kontrata? Dua gayam abalay ti pagserbiak akas katulong. Ay, saan kan nga reklamo, tanapirmaan yung kontrata. Saan mabalin? Madam. Baliwan tayo ti agsasarita, iti manager ko. Anya? Itala nga maaramid kanyak ti kastoy, ma'am. Uray tamay may samot ni mamang iti balay na. Ma'am. Di da ko mamot gundawayan iti panagkatulong ko kada kayo. So, baliwan tayo lang ti agsasarita iti Marapait Agency. Ani, adam mo ka remedyo tapno saan na magundawayan ni Pipita akas kunana. Anya day tari medyo, honey. Sweldoan mo't ni mamang ni Pipita iti panagserbi na iti balay da. Ay na, saan mabalin tanalpasan natulag no mano ti sweldo ni Pipita iti binulan. Pudno day ta, ma'am. Di yumot ngamin imbagbaga nga iserbiak pay ni mamang yo. Ay, unay kat reklamo mo na Pipita. Agmay-may sa langarod ni mamang iti balay na. Sa anak nga agreklamo, no agkakabalay kayo ko, ma'am. Ani, anya nga tano kasarita tanto ni mamang. Umaylangan makipagyan ditoy. Takayat na nga rod Andres. Di padasim talat akasarita. Sige. Si kanto nga rod timapan makisarita kan kuana. Baring namayat makikabalay kadata. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agyaman na po na, iti palag-subscribe mo, ket intay nga ro din, ituloy tayo nakayayat nga drama tayo. Kamu to, nakita ko, di kunam. Sino akong kunak man Nikuha nilokring ang mga awan itigadan ni Budoy. Anya? Ay, nakakita am kang kuana. Di balan ni Budoy. Anya? Pinasyar mo? Saan si Kamat? Lima ba sa langit balan ni Budoy? Ngam, edi makita nagsipsibok ni Lokring kadag iti masita si Taarubayan. Kat, inaskit ga ako niya. Anya? Wen, apay kapsot. Edi kwan, nakiam amuak ng kaya na. Sa nakialaman wak. Ay, sus, hapto ka mo to. Naglamuyot, nagiti dakulap na. Kasla saan agad kanira. Kasla kapat sika. Oy, pupuya, jacket apagang angawam ni Lukreng. Sikamat ka mo to. Iti kas jay, akin napintas na. Mabalin ay apagang angawan na jay kas jay. Ay, aywanam ko naman. Nasaya tanong kasta. Ta nagbalin mo na nasingad agayam ni Lukreng. Kamuto. Anya nga tanoy sulangan termam, Anya? Ay, saan? Diyak may sukat ni Pipita. Ay, sus! Puro kamat pepita. Ha? Di mo matngod maibagat ayat mo kingkwana. Awan na ta. Ay, basta. Isulang tayo ayatek. Ingat tong palbiag. Itamang pay nga umay ka dito'y balay ko, Andres. At dangamin nasisita unang ibagak kata kayo, mamang. Anya ti ibagam. Apay nga rod adi mo kadwa ti anak ko. Siya kanulatan ti mang ibagak kata kayo. Sige, ibagam nga rodan. Di nakpagagaran, Andres. Kastoy nay. Ngamin, agrek-reklamo ni Pipita nga umay na kay Serbian dito balayyo. Anya? Tapay ko mga agreklamo. Dun to tama swelduan mat. Ti itad mi asweldo na, kat may tutupla ang iti panagserbi na kada kami, mamang. Saan kayo akaraman ijay? Ay, salbag! Ganda ijay, saan na nga mo? Adwagayam abalay ti pagserbian na. Kat, anya garod itati kayat na. Da kami lang ti kayat na pagserbian. Anya? Di na kayat ti umay agdalos dito balayyo. Di na pa'y kayat ti aglaba. Kandi na kayat ti agluto iti kaninyo. Ay, umayak ta kasarita kiti nalapat. Ay, saanin, mamang? Uwan agam namnamag apagserbian nakmat. Mapagserbian na kay lata
Nalakit kaya ti umay kada kami. Anya? Umayak agyan ni Jebalayo? Ay, pakawan dorge. Jak kayat apanawan to'y balay ko, Andres. No diyo kayat, awan mabalin me. Ngam diyo mat mapilit ni Pipita nga umay mangiserbi kada kayo. Like and subscribe. Please like and subscribe. Ay, di awanan bain. Ento no kan pagtalaw kidan. Ay. Sino di pagtalaw na ako? Ay. Apaw, ti nga kabalen nga agup-upaw na abang iti apartment mi. Ay, apay pagtalawan nyo ida, ma'am. Gapo, tamay 3 abulan na. Nasaan na pa nagbayad iti abang? Ang damot siguro rasundaan, no? Apay adida nakabayad, ma'am? Wan, adda. Tanaikat ka na iti trabaho di padre di pamilya. Idinto, tayo jay mo't asawa na saksakidol mo, tama ko na. Salbag. Anya? Saksakidol? Ay, dagiti tao, arumbang akaasyan, ma. Anya? Abos na saan lang aruda na makabayad iti abang na. Isu na pa lang ti kaasyak. Ay, never! Pipita, isu nga ni kakaidan iti ultimatum. Anya, ti kayo ti asawan, ma'am. No, saan na pa lang nga makabayad iti kukadakwada makalawas apawayway? Ha? Pagtalawag idan, iti pagiganandang apartment me. Anya? Ay, unayin na kinaulpit yun, no pagtalawin nyo ida, ma'am. Sa dino ngay nga rin ti papanandaan, talawin nyo ida. Saan ko problema daytan? Di uray maturog danton iti kanago no ti igit ti kalsada dita. Awan bibi ang kukadakwada. Unayin na kinaulpit yun, ma'am. Oy, Pipita, ha? Awan karbengam amang ibaga kanyak anaulpitak, takatulong ka. O, sige. Ingkakit kitaan ng titrabaho. Agtrabaho ka kitin! Oy. Hoy, papanam. Naka-spotting ka ba? Kasi ka na may masayag. Apag masayag. Nakmasara ni Lukring. Agayat ka kinilukring? Ha? Ay, sana. Anyang nga rin tiraso na pasyaran. No, di mo ayatan. Ada strategy. Wano, discarding aramidak. Ha? Armak ni Lukring. Yung paraking ka. Ay, saan ka ngararamid mo, boy? Tapisin ka. Ha? Tabasak na timid mo la. Wow, di na rin man ang titimit ka, ma'am. Dito ti asset ko. Asset yung liabilities na ito. Sa akong ti agaram, paraking ka. Strategy dahil dyan. Wala ko tajak kayat. Kahit mo ta... Ay, wana. Amam ka di. Oh. Madlaw ko. Ada pa nagkulsunado na kang ka. Iso akong daway mo dahil yan. Ay, amom, idi pala nadlaw ko na ita. Ngem jaking kaskaso. Gapo, tanervyoso ka. Samartan naman! Ay, sus! Kamuso! Apay, kayat mo dahil laki abaro. Ba ako nada. Ay, siyempre, jak kayat. Ay, nukasta, ha? Ha? Agdingid ka, friend. Advice dito, ya. Di naklapdan ang mga lakat king ka. Kinalukring. Titakas na, awan mo't nga rin timariknak ngayat kang kuhanan niya ka. Ay, sus. Nagligam dito, ya. Amam ti ajat, ha? Dingid ka, friend. Dingid dito, ya. Strategy dito, ya. Masursurom nga ajatam. Ti may sa tao na bumaybayat. Ay, saan? Nilang Pipita tayo ayatot. Period. Di nakipasubo kinilukring. Mamatam. Hani, sana kaya't ni Mamang Tiyo may makikabalay ka data. Wala nga kasano nga ruti pa nagserbikan ko ni Pipita. Ano di na kaya ti makikabalay ka data? Di ano saan nalat ti agluto Aglaba, nagdalos nga agmaymay sa. Ay, anya. Awan ka din ti mapanunot mapamuspusan, Andres. Tap na maaloko ita ni Mamang. Wano ni Pipita, ama pa nagserbikan ko na. Awanan ti amok. Anyan. Aha! Amokon, honey. Hanyamat tinapanunot mo. Secret. Ni Mamang tirumbang nga umuna pangibagaak. Taiso ti maseknan. Ading kayo balay ka. Awan talaga mapanak. Uray ka tagkakaruba tay langot. Lading itiksar. Ngam talaga adidak mapilit. Mapan ag-survey iti balay ti katugangan yaw. Da kayo laang kan ni Ma'am ti pigbigak na amo. Saan kumamat kat adakas, Pipita? No irapin mo lang nga pagserbihan sa katugangat. Kahit kulat na kumamot tan asar. No? Imbagayo ko maiday. Tapno napagsasaritaan mi ko maiday.
Mala. Saan da ka mapilit, no di mo kaya't pipita. Ang madamat kit din na panunot di asawa. Iti kasta, maalukoy da kamatla nga agserbikin mamang. No, makitak lakit day. Sa anak ang magundawayan iti napanunot ni ma'am. Namnamain niyo, sir. Pag serbiyak to matla ang ti katugangan niyo. Anya? Ang danak ni Pipita no may agdalos kan aglaba kadagiti arwatag? When mamang, tapno kasla sideline na lang, ti pa nagserbi na kada kayo. Uwan angam, innam aribo jay sweldo na kada kayo. Sa ako pa'y latandanan no umay dito'y balay. Ti pa'y kat bumak na nga dagos. Ay na mamang, kas na pa ngay ayo pa'y laan dayta ka ni Pipita. Makaamukay ton ton agbaybayag. Anya? Wan mamang. Siriban tayo magsagpaminsan. No maalayo ti kumpiyansa na, ay, mayatin dayta. Ni kamuto tayo mau awag ah. Hello, kamuto! Hello? Nakaawag ka man? Gaputa, mailiwak mo tamang kumustaking ka. Sungay mawa ka. Nasaya at aklat tawad, kamuto. Kata kayo ngay, kumusta kayo hutkin ni Popo Editan? Siyempre, gwapo lang ta. Ay, ni Puboy. Ay, itira na lang ta, kinapliboy na. Anya? Ay, saan man nga iso ti pagsaritaan ta. Kahit ko ama mo, ano, kasano matitrato king ka, dagiti amo. Nasaya at dagiti amok. Nasaya at to'y amok alalaki. Isong nalaan ta. At kain ingratat. Kun istriktaw. To'y amok kababae, kamuto. Kaya? Wain. Ti paijak kayat. Kinasarita da. Kapag sirbiyak kanupay ni mamangda, iti balay na. Ha? Sana kay manugot kamuto. Kanalawag. Pananggundaway mo ito na kanya. No pag sirbiyak ti may sapay man na balay. Una. Saan na mabalin at di pagsirbiyam? Awan nga rod kamuto. Iso sa anak nga manugot. Hello. Sino tayo to eh? Oh, si Kamot Gayang Pulon. Apay, anyat problema. Trakaawag ka man. Nang ted iti ultimatum ti asawak, apa nagbayad yu iti abang yu? Kat no saan kayo makabayad, iti inkadang ng aldaw, kanya kanunga iti aramidan na. Pagtalawan na kayo. Kat naglokon. Bayam, takasaritak ti asawak. Sana mabali na basta pagtalawan na kay laktan. Nuuna kat na babasit pa dagiti anak yo. Wen Pulon, bayam. Kasaritak to apa man na makaawit aki balay, wen? Sige Pulon. Awan na nyaman na. Bye. Pipita, aday ba ka ni mamangkan ka? Isong ay may dito balay. Anya ti bagayo, senyora? Ti ibagbagami, apa nagserbimot kanya ket agbalinen a sideline mo, Pipita. Kaya't yu asawen. Damat tangdan ko, iti pa nagtrabaho kada kayo, senyora? Uwan? O anya? Mayat ka nga umay kan tumutan aglaba? Agdalos ken agluto ije balay, Pipita? Ala, senyora. Marigata naksamat nga agalate no kasta? Saan ka marigatan? Takaro ba tayo langmat ni mamang? Sige. Anong saklatan ate umalate no ka, ma'am? Agyaman nagpipita. Umay kanto pa'y lagad aglabay jay balay. Ket naurnungan dagiti namurangak nga arwata. Kani, aping awan ni Pipita. Napanan na. Napan naglabay dyan ni mamang. Anya? Ano kasta? Kayat na napagsabyan ni mamang? Uwan? Kaputa, bali sideline na ti panagyan no pa nagtrabaho na iti balay ni mamang. Adamat lang tangdan na. Iso amay at matlangan. Ay kat nasayaat nga ron no kasta. Tadi na kat ibaga agun gundawayan tayo. Aywan mat Dahil jay tinapanunod ko iti apamuspusan, Andres.
Tapno umanugot ni Pipita. Nasaya at na panunot mo, honey. Alam, may sabaliak man. Saan sa mata nasaya at inaramid mo kadagiti agab-abang iti apartment tayo? Nga, taapay, Andres. Inawagan nak ni Polon. Katimpulong na dyan na ibagam apapapanawam ida. No saan da makabayad iti abang da. Ay, rabang nila nga pumanaw dan. No di dan kabalan abayadan ti abang, di pumanaw dan. Ay, di ka maasyan kadakwada. Nangruna kat babasit pa dagiti anak da. No papanawam ida, sa dino nga ron ti papanandangay. Ay, awan bibiyang ko no sa dino man ti pakitaw-tawan da. Saan ang mabalin ti kasta arasod mo, honey? Ay, di ka man makibiyang. Di ka makibiyang, iti panangimaton ko iti papaabangan tang apartment, Andres. Kanilaglagi pa ma, dayjay nga apartment. Katawid ko kan ni mama, nga oray si bibiyag pailaang. Uwan, adaak ditan. Ang masapul mat nga awatom ti kasasaad da. Talon to na bulan, adida nagbayad iti abang. Ad-addan to na amarigatan tang agbayad, no manayunan pa, Andres. Maurnong. Like and subscribe. Please like and subscribe. Ay, una yan, di kinaadtong kapalabaan dito niya Placida nga arwaton. Oh, nakabulan sa amoy tayo na din naglablaba, iti kaado to'y namurungan na. Pipita! Laba ang tuwang pay dagitoy. Napalalon timuring na. Ay, kurtina mo't dagita, ma'am. Wan, gundawaya kun ati kaadam nga aglaba. Ay, talaga man ang gundaway kayo mo da, senyora. Anyat ako na? Ulitan man? Kahit ko asawan. Gundawayan niyo mo ito na palabaan amin na mabalin niyo a palabaan, senyora. Ay, agure ka nga ron, ta inak pay alaan jay nisnis, kada pagpigadan ta pakilaban pa yan, Pipita. Maylin, maluman, ngam di matla sumangpatan ni Pipita. Panagluluto manan. Ay, kat siguro, ato ti pinaaramid ni Mamang Kankwana. Isungawan pa aging gaita. Nay, addan. Una yan nabanog ka. Uray lang, kutakot na ito. Ay na, di nakman artistaan si Kapipita. Itay pa, ingor orayan da ka. Tani, panagluluto manan. Madamdaman to nagluto ak, ma'am. Aginanaak pa'y biet. Wan mathani, pag ginanaan pa'y mata. Ay, sana mabalin? Abangan no sandun alumok nang. Di ang ren na alauya ako kung tibaka. Ano madamdama pa lang ay saang na. Wala nga, namambanog ak unay, ma'am. Nagadumot nga mintin patrabaho ni madam kanya. Ay, basta ka mang isaangan kat ni maluman. Ay, una yan na ka nang murder yung kanyak, ma'am. Sige, panawan kayo pa yung narod dito. Mapanak iti kusina. Abusta nagkutong, permi pa iti panang murder yung aginakan ko na. Sana bale, dakal mo ti sweldo na. Ang dawag mo. Hello? Oh, pwede ka sumumbat. Anya? Ay, salbag ka. Awan amo ka ba? Sulkugan ka atap na pagsawan na kitikasta. Na, initipnan. Asino di mawag? Ay, jakam amo. Jakam mo na sino na dyan salbag. Kata niya timbagana. Kunana, makarma akto kanulat ta. Oh, apay matakas di tinaibaganakin ka. Anya ti basol mo iti dadyang imawagan ka. Ay, awan amo ka nakabasulak iti sa bali a tao. Apay nga rodakas di imbaganakin ka. When no adamanin inong tam kadagiti nakautangkin ka. Kat iso di imawag. Adda inong tak. Ngam saan nga iso di imawag, tamailasin ko ti boses di inong ongtak adi makabayad. No saan na ti may sa kadagiti nakautang, amangan nga rod no jay pagtaltalawam. Gapo iti saan na pan nakabayad iti abang da. Ay, jakam mo. Bakit? Narigat ti anda atraso na? Taamangan no iso ti pakaysagmakam. Awan atraso kiti padak a tao, ha? No di kadagiti saan da nga mo ti agbayad kadagiti utang da kanyak, ti ada atraso da. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Pagyaman ako na, iti palag-subscribe mo, ket hintay nga ro din, ituloy tayo nakayayat nga drama tayo. Ay, una yan na banbanog ka, nagtrabaho, nagbalmalang. Italaang ang makainanaak, ta nakapangrabiin na kiti amok.
Uy, agsuya, apapayan ka po iti banok ka. Mapanak mo tan, itislid ko. Ay, naapo, maturugak mo tan. Pipita! Ha? Pipita! Oh my God! Ala, ay, banak ni ma'am. Pipita! Jesus, delikado ka. Umaya ka on, ma'am. Ay! Unay katabayak mo na yan, may ayban. Ay, mapanak ko man agid da. Gusto mo ti pa nangayab yung kanya, ma'am. Madam naman to na maturog ka. Ada pa ipaaramid ko. Ay, anya ka dito ipatrabaho yaw, ma'am. Masapa ka rumor inton bigat. Iso nga, ingka man pa digusan di ko check. Washingam. Saka to maturog. Ay, una yan, ma'am. Alas 10 tirabi panaturugan. Ay, saan ka pa maturog? Gaging ka di pa ilaang mawasingan. Di bagbagagawasingan makot-check. Ay, sobra na pa nagtrabaho da ito, ma'am. Apay, agreklamo ka? Susweldoan ka ba ta? Uwan, pudno da ita, ma'am. Nga mada ko mamut oras ti pa nagtrabaho kan pa naginanak, ma'am. Ay, salbag ka. Nagadugat na reklamo na ya. Hala, bay amon, no di mo kahit ama panarami din ti bagbagak. Sige, ma'am. Inakon wasingan ti kutsiyo. Saanan? Itapay, ta nakapungtutakon? Sige, in ka maturugan. Uray saan ka pa ikitin nga agri-ring inton bigat na isot kayat mo. Unay kanhan. Saya atin matati mangirukat kan mangirikap itri daw. Urayak lang nakigtutan iti pa nang ibalibag mo. Makapungpungtut ka rod, Andres! Apay asino ti kapungtot mo, idinto tarabrapi eh. Ni Pipita! Oh, apay. Idinto to nakaan-anos kada kayo kan mamang. Wan, naanos, ngam reklamadora mat. Oh, apay matana ko ng tikasta. Gaputa imbagak, ama pa na pailang padigusan di ko check, tamasapak arumar inton bigat. Ngam, kunanakit din na makaturturugan. Gapo tarabiin Kan may sana bannog. Gapo itikadot impaaramid ni mamang kenkwana. Awan karbangan nang agreklamo. Tasuswel doon mat. Wen, agpaiso daytahan. Ang magpaiso mat kadya ko na ni Pipita. Nga adda oras ti trabaho kan panaginana. May saka mat. Andres, ha? Ani, laglagi pam. Narigat ti agbiro kiti katulong. Iso asay saya atem ti panakilangan mo ken Pipita. Ay, dakmatan maalat iturog ka. Gapo iti panangungit kanya kitay ni mama. Arbang ko laang mo't nga ilaban ti kalingtagak. Uray, katulong aklasan. Ang kapilo umawag kanya nga karaprabiin. Ay, nito niya plaza daman. Kanya nga pati bagana. Hello, senyora. Pasensya ka, no naistorbog ti turog mo, Pipita. Sanak pa imot kit diyan nakaturog, senyora. Anya ka diti bagayo? Umay ka masapa inton bigat dito'y balay, Ta, adda nasisita nga ipaubraking ka. Anya? Wala nga. Kasano nga rodon ti pa naglutok dito'y balay dagiti amok, senyora. No umayak amasapa di ka balayaw. Di agriing kanto ti alas 3, ta agluto kanton ti pamigat yo. Anya? Masapol nga alas 5 no bigat kat adda kan dito'y balay. Bye! Inigtap na ti cellphone na. Ay, nagrigat lakit din ti kastoy kasasaan. Like and subscribe. Please like and subscribe. Hoy po boy. Rabiin, mada ka pa lang ni Tibiranda. Kwa, Oh, kamu to. At amang burburibor sa panunot ko. anya? Sino? Nilukring ang kardinera ni Budoy Anya? Kastoy na Ididamok amakitak. Oh, Sika, di kaya't pwedeng ilakat king kwana. ita? Ngamita, ay sus. Sakmat kan ti agay-ayat king kwanan. Anya? Sos, dayta ka man ako na. Awan latdo mayokin ni Budoy. Amin na makita yo babae kat kursunada yo. Arminyo adagos. Feeling gwapo kayo matlaw na yun. Yun lang. Awan bastard ko tani. Ay sus, nagpintas nga minilukling ka mo to. Amamatan kanya kon. Nabiitakla ang amain in love kadagiti napipintas apapalasan. Mas dawa ka na kayo. Kitaan nyo kumamot at ipakaibagayan nyo.
Saan nga aram na tang aram? Kasla kayat da kailatan. Ay, kata niya nga rin kahit maita man pasamak. Wah. Pangasiman. Kadwa anak tuman na bigat. Sa dino, di po nirarya? Sa dino? Wow, puninarya dagos tan si Kamat. Nakabarungak lang, puninarya dagos. Saan ba ta? Iba lang ni Budoy ta. Diskartak man di ko. Nilukling. Laka yan. Nagbalbalikas. Punirarya ka dyan. O, anya. Ay, jakay ti kumuyuking ka. Winamang kuyuking ka. Naguray ka man tapay mo. Gapo, tadihado ka. No siyak ti mangkuyuking ka. Wow, papay ako ng tinastamat. Siyempre! Kaputa siyak ti kursunada ni Logreng san kit dia si ka. Oo, nawatam. Yun lang. Wow. Pipita! Pipita, green kan! Ay, napo, nagsapan. Pipita! Ay, imod kayo, ma'am. Wan, ma'am! Umaya ko! Ay, grigat ka lakit di ariringan na ya. Itayak pa nagtuktuk-tuk ka. Ay, naimasak tinaturog, ma'am. Anyat orasan aya? Alas 3, hindi parbangon. Hala, narimot pa ilang mo, trabi ipay lang. Nga masapula pa di gusam dilugan ko, tamasapak arumwar. Alas 3 pa ilang mo, titi parbangon, ma'am. Naimas pa ilang ti kukukutak. Nang runa ka naglami. Ay, salbag ka. San ka man nagreklamo kasta? No kayat mo di ka maungta na bigbigat aggaraw kan. Ma'am, di lang mabalin nga inton alas 4 ti pa nagkarwas ka. Ay sana mabalin? Itati kayat ko. Ala, agtignay kan. Hello, mamang. Nakaawag kayo man. Salbag da ya Pipita. Kaslawad na kam ko anak isarsarita kan ko na di kalman. Taapay mamang, anya ka diti naramid ni Pipita aya, takas tat ibagbagayo kan ko na. Gapot ako nagken ko na di kalman, asapaan na ti umay dito'y balay, taada nasisita nga ipaubrakan ko na. Ang aldawan, di matla umayan di salbag. Gapot aglut-luto pa ilang mamang. Turog aya day ta Pipita, tanala daw ang nagluto ti pamigat yaw. Kat no alas 3 pa ilang itay makariin. Apay nga ron nagluto pa ilaan ti pamigat yaw. Aldawan. Pamigat mila nga dua ti lutlutuan na ita. Tani Maylin, nasapa rumrumar dito'y balay. Anya? Alas 3 si Terining ti asawak ni Pipita. Anang padigo si ti Kotsena. Tadda riyon da ka nung agbabatch. Iso ka nasapa rumor dito'y balay. Ay, isumat lang asaan anak ka umay anasapa ni Pipita dito'y balay. Tadumat gayam timpaw brayo kan kwa na anasapa. Wan mamang, umay ito lang ni Pipita dito balay yo. Apa man may ring pas na amin at trabaho na dito'y balay. Pupoy! Umayak nga! Mapanta na Jakartain! Umayak to. Amo ito. Ha? Papanamaya, ta nakamasayag ka. Isa, kung nakisputing ka. Wow, tingiram man nandito porma akong kamuto si Kamat. Dito lang tikwa. Barong ko kay. Kasunay. Natagtaginap ko ni Lokring idirabe eh. Ay na, Jesus. Nakadakdakas, titagtaginap ko. Ha? Iso nga, inak man pagpagkalan, tabarang masukal. Anya? Hingga pagpagkalan. Nagsurti kan. Apay anya ayatin na tagtagainip mo king kwana. Jesus, kasunay. Kinibin ko, halimasat iti na apres akarayan. Ita? Iti kwan, naibatak sa lalmas kamuto. Anya? Uy, unay na nagdakas na ita tagtagainip. Numuna ata, adakano, nangawis king kwana, mapan makipiknik sama diti karayan. Jesus, kamuto, ingat nga din. Tamang nujak maabutan. Ay sus, masapula mapagpagkalak nga umuna ni Lokring. Sakbay, mapan makipiknik. Ala, apay nga takas diti mariknak. Ay, aguyo ka kan. Apay nga, agkapsutak ko tayo naglaladaw ta. Pipita, mawag ni mamang. Kat ni, sigsigaan na ka. Saan ka no pa namigat? Kasi katayor uray nang agluto iti kanan na. Ay,
Lading itik, sir. Ngam sa anak ang makapan iti balay ti katugangan niyo. Oh, tapay. Kat masigsigaan na kan. Madmadimot ang tibagbagik, sir. Sa aguyag aglaladutak. Ngay. Apa yun? Pagibagan tulaangan no umawag maning kada kayo, sir. Isulat na pailaang ati agluto iti kanan na. Wala ba yung tayo bagak tungarod? Nay, ay, isumatun dito mo awag kanyak, sir. Ako isang bata marudin ha. Tas ika amis mo ti mangibagaan ma dito bagbagin. Owen, sir. Hello, senyora? Salbag ka, Pipita. Di ka matla umay dito'y balayan. Nabayag ka na sagsagaan. Pasensya kayo, no sana ka makapandita. Anya? Kasano ka ro dati panaan ko? Asino nga ro tagluto ti kanak no di ka umay dito'y balay. Pasensya kayo, madam. Da kayo pailaang ate aglutoy ti kanan nyo. Ay, imbagam ko mga rod na sapa tap na amok ti aramidak. Apay ngamin adi ka makaumay. Eh, madam, nagmati ngamin ti bagbagit. Hindi nasapa pa ng riin kanya kita ni mamayleg. Anya? Ay, ang mga nagpampambar ka lang, tamasadot ka amang serbikan niya, Pipita. Eh, sana nagpampambar, madam. Talaga ang madi ti bagbagit. Di uray may nakita dito intun madam tama. Ay, talagang umayak to. Paumay ko pun kan, nagpaiso dagiti ibagbagam. Hello, Andres. Apa nga mawag ka? Aguri-guri ni Pipita, gapoy ti aramidem kan ko ana. Anya? Uy, salbag ka, Andres, ha? Apa yung sakti papasulam na guri-guri ni Pipita? Gapoy ti nasapa pa ng ring mo kan ko ana. Ang nagpadigos iti kotsem. Ay na, Andres. Di nakpapasulin iti panaguri-gur ni Pipita. Siguro talaga asadot, iso anak utong. Awan sa bali ama babalaw iti dayto no saan adata, Maylin. Ha? Laglagi pam dayta. Sobra-sobra ti panagtrabaho na kadatayo kada mamang. Like and subscribe. Please like and subscribe. Talaga nga guri-gura ka na. Talaga ama di pan nakabasa ka na sapa ng padigos iti kotse ni Madam Maylay. Hindi ka mo to. Sito yung mawawag. Hello, kamutaw. Hello. Nay, sapa tagoy uyap ka? Awin nga rod. Aguri-gurak mo tan. Agbara apay kiten. Anya? Apa yun? Over fatigue siguro kamutaw. Eh, narigat nga minti sasaadot dito eh. Ay, di pa ikat at-adan na kumutong ka no marigatang ka dita. Ay, Jesus apo. Ay, agikat ka lang. sana mabalin kamutaw. Tada pinirma ang kontrata. Uray bay. Amangan no, madigdigan tarik-rik na. San mo't nga ta ha? Kandi nakpagtanagan. Nagtumara ko ni ti agas, kamutaw. Ni mat kamuto di dim sa agad tinagsardang ajip iti ano pa yan? Ay, pag isugayam di sangpot ka, adda ka na masangpot ako, Paul. Wan kamuto. Ta, saan na ba iti panagsasarita may kinilukring? Saan mat nga manugot ni lukring? Ay nga maguri ka man. Apo. Nagapam, ta, jeep mat yung nagluga ng adimtang. Ay, kwa. Inarkilak di jeep. Ta, mapantaman sa rungkaran ni Pipita, je. Pagpapayan na balay. Anya, tapay. Guri-gur ka no nga rod. Kat no makita ka maditi ka sa saad na, ay awid tan iti pugyasan. Isa nangarkilak iti jeep. Anya, Tayawid ta ni Pipita. No makita ka delikado ti kasasad na, oray anyat mapaspasamak po po. Iawid ta iti pugyasan. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Pagyaman ako na, iti palag-subscribe mo, ket intay nga ro din, ituloy tayo nakayayat nga drama tayo. Sana kami man nga artistaan, Pipita. Bumangon ka ditan. At trabaho kan. Saan kayo nga artistaan, madam? Maulawakan talaga nga guri-gurak. Hanya? Riniing ka na anasapa, ingurigur mon?
Day di ngamin pa nakabasak aparparbango na ng paligos iti kutsilyo tinagurigurak, madam. Ay, di mo man pagrason day jay. Tikit di ko na. Saksakidul ka awan no. Managsaksakit ka nga tayo so nga nakutong kanya. Ore na kutungak. Sa anak mo't ide nga gurgurigor, madam. No kasta siya ti aking basol iti panagsakit mo ita. Kasta ka di ti kayat maparwaran, Pipita. Saan kayo mutkit di apapabasulan, ma'am? Saan dak kumamot amandaran ang agtrabaho? Ta sa anak mo ta robot. Mabanlugak mat. Kanakita yung mat. Dayta, tijak kayat nga ugalim. Reklamador ka? Kinapudno na, ma'am. Itaakla ang agsakit. Bayat ti pa nagpapaay ko akas katulong. Ni, adan sa mawawagan ka, sung batam. Ay, hadaywan ka man lang. Amang ano, adupay ti maibagak apakasairan. Talaga man ang guntawa ito'y amok Namit kayang kamuto ti umawawag. Anya nga tati ibagana. Like and subscribe. Please like and subscribe. Adda kami titalan ngagturong di tayan nyo, Pipita. Anya? Ano kasta? Umaydak sa rungkaran kan pupoy dito'y kamuta. Awan, kat na makita me, ama diti sa sadam di tabalay a pagpapayam, yawid da ka, bugyasan. Anya? Sana mabalin ka mo to. At pinirma a kontrata. No mabayag di pa nagpaimbag mo, asinungar ti mga sikasukin ka. Alangan mo tadag iti amom ti mga sikasukin ka. Kabailak mo ti aggunay ngagmay-may sa kamuto. May mayat no yawid da kalangan, no kumaro ti kasasaad mo dita. Abday ta, malutong ti sopas, mabalinan. Uy, milagro Itaman pa'y makita ka ngagluto ti merienda, ani. Iti ka mo dyanan na maramanak matlangan ti lutom. Saan naparakan ka ti linutok, Maylin? Ha? Taasino ti inlutwam? Parakan Pipita, mabisin ka no? Anya? Ay, salbag ka. Napatpatagaya mo na Pipita ngam siya klasawam? Nabayagad nga gasawa ta. Di nakpulos inlutwan. Kalpasan na, iti mo na agundawan maramanak kumasabali gayang Maawatam inlutwan. kumati sitwasyon, honey. Masakit ni Pipita, kat sana makabangon. Di init kam kumalatan iti biskwit kan kape no mabisin. Sopas ka no nga rod ti kayat na akanan, iso akapilitan nga inlutuak. Agad gayam. Apay nga rod, para kan ko na lang ti linutom. Di nakmalain lakaman. Diyak matamo ang kayat mo. Iso aparakan ko na lang ti linutok. Di ko namkit di. Napatpatagan kan kadaya katulong ng siyak nga sawam. Yem, Sanak mo manubot, Andres. Nay, katanya ti kayat mo asawan? Siyak ti mangan di talinutom. Awan ang mabisin ni Pipita. Maawatam kumamat day ta. Aggurigur di tao. Kat saan makabangon nga agluto iti kanan na. Makamoy ti biyag na. Ay saan na mabalinti kasta. Adda iti poderta ni Pipita. Kat rumbang lang nga si kaswanta. Napyan to lang nomimbaga. Apay, babae mo ni Pipita. Takas taon na iti panangdungom kan kuana itatagurigor, ha? Saan man atila adda malablabid mo, Maylin. Norigatem ti panangasikasok kan kuana. Sikan ti mangkita iti pagsayatan na. Anya, siyak nga amo nagsirbi iti babawnan. Ay, pakpakawan berde, Andres. Di pa kat nabaliktado ti lubong? Wen ang masakit nga rod ni Pipita. Ay, makamon na din ay karigatan ti agraw. Amok, di mo kayat nga asikason ni Pipita. Iso akapilitan. Siya kung tinagluto iti kanan na. Agapa ka, no itid mo na italinuto mamerienda ka ni Pipita, ha? Anya? Ay kunakon, jakpay pulos na ramanan ti lutom. Kalpasan na, italaan ko mamaramanak, iti pa'y katulong, ti pagpayan na, neva! Wen ang Ay, sos nasasayapang ipakan mo lang niti aso talinutom. Day tati kayat ko, no saan asyak timangan dita, Andres. Kung naitay ni sir, ilutuan na kiti sopas. Ni maging kaita. Di mo't la umayan dito ayan na. Noon niya tilinuto na. Pipita. Ay, sir. Ayan nga itay kunayo alutuan nyo a sopas. Pasensyakan. Ay, tiamok. Ilutuan na kiti sopas, sir. Talaga amat kit ng lutuan ka. Tamasyanakin ka. Kapot di ka pa namigat. Ayan nga nga rin tilinuto yun, sir.
Awanin. Naibusan. Inapalan niya asawa kat kinan namin. Anya? Ay, una yun ni ma'am. Amo na ajak makabangon, tagguri-gurak, kan maulawak. Kinan na amin titaraon. Nga agpaay ko makanyak. Pasensyakan, ha? Naapal namin no adda makita na. Iso da ito ilatang tinapeng imbulsak ti kanam. Oh, adtoy. Ala, apa yung bulsayo na ito, isar? Agka ka makita man ti asawa. Kat iso man ti mangan. Iso nga imbulsakon agraman plastik na. Oh, adtoy pa soft drinks, oh. Ay no, jak makapagtupil dusag-dusagak di asawak mamang. Iso nga imayak langan dito ayan yung pagpalamisak. Apay, anya ti saan mo akinayat nga aramid ta asawa? Tako na makapungpungtot ka kankwana. Inluto na kit din di babaw na ti merienda. Anya? Di pa'y kit baliktadan ti lubong no kasta ti narami di asawa. Ay, iso ti amo. Iso ti mang serve ti katulong. Ay na, mamang. Jak ipalubo sa kasta. Kat, anya ti naramid mo? Siyak ati naman ni Jelinoto na asupa sa para ko makinipipito. Okay ngoy. Nasaya at unay no si kamat lang tinangan iha. Iso na laang, tasaan pa na imas Jelinoto na. Ang kami na ano saklat na nakinan. Jak kaya tada dya pipita teglak kami ti muna luto ti asawa. Maylin, at damat nagsardeng ajib iti aprobayan niya. Ha? Sino nga tada ita mamang? Awan magtemok mamaya sa kaili Tinasaya at katagawid ka. Taing kakitaan no asino dagiti dimtang iti balayaw. Pipita, amamom ti agnagan iti kamoto kan popoy at agabugyasan? Ay, oo, sir. Gagayam ko ida. Ni kamuto ti mga aywan iti garden kun balay ko ija bugyasan. Ay, adada di tarwar. Sarungkaran ta kakano. Ha? Ay, nasayaat man ta natuntunan da dito. Ay, apa ya tiyo pinastrak idasar? Sana ka basta paspastra kiti tao no jaka mamoy da. Ang gapot ako nam agagay mo ida. O sige, pastra ka nga ro ida. Ay, agyaman aksar. Kaya't nakano makita. Ta, nasaok nga men, idi mawag kanyak amasakitak. Kasta ka di. Alang rod, panawan ka pa eh. Pastra kak ida. Saan kayo nga mo? Iso ala dingitak no saan kayo pastor ka niti balay ko? Gagayim na kami ni Pipita, manang. Anya? Uy, salbag ka? Inauna ka nga misyak, naglawag ang makita, manang ko namkat kanyakon? Ay, anya nga rin ti katyong hiawag ko kada kayo. Ma'am or madam kunam kanyak, tasyak ti amo ni Pipita. Da kayo gam di bagbaga ng strikta nga amo na. Anya? Kasta ti bagbaga na kada kayo, ha? Awan, madam. Ti salbag na dyan na Pipita, padpadaksin na kaya ma. Ay, tasan ka din agpaisong strikta kayo? Ay, sana po doon ita. Pues, pastor ka na kami nga rodin saan kayong strikta, madam? Pastra kami dan hani, tani. Magagara na ni Pipita makakita ka dagiti gagayam na. Anya? Amo na nga umayda? Wala, tanapan ko dinamag. No talagang amo na dagito imay asa nga ili. Ket kuna namat, nasingad ka na magagayam na ida. Ang mga namang limlimo lang dagito eh. Saan nga tamat? Kamu to, sige, sumber kayon. Popoy, tapno makita yun ni Pipita. Tiyan mo mitain, saan na kami apastrakan na kiti amo? Ay sus, ado, di kuskus balungos di among mababae Pipita. Istrikta nga men. Saan na nga aminan ng strikta? Kan padpadaksin ka nulaan. Anya? Yan yung Pipita. Talaga maditiuyok mo na. Masapon nga agpatik up ka. Iso nang arkilaki ti Jeep. Tapno da pangiluganan miking ka, Pipita. Anya? Ay, saan ka mo to? Di na iba na di hospital. Ay, saan nga tamot nga agbayag da ito yung marikrik na? Pipita, may mayat no agpaagas kay ti doktor. Nan, tapadapak man timuging mo. Asus, ay, nagbara ka. Ay, makasinit. Ay, na, Pipita. Iso nga, ibagami ka nagiti amom. Nga ipanda ka iti ospital. Nay, apay apim manaw ka man ni Balayo iha.
Sino ay dagiti imay asa nga ili yo? Sa nga ili ka no ni Pipita dagiti mamang. Dagiti ka naman kagayon na tagabugyasan. Anya? Nagpastrek kayo kadagiti sa anyo nga amo at tao? Ay, kasanon no adada ka sa panggap dagiti nga imay. Ni Pipita ti agikaro no dada ka sa panggap dagiti agagayem na mamang. Ay, tinasayaat ka tagawid kan. Di ka umay makitungtungtong no adda dagiti sa bali at tawi di balayaw. Di kay madanagan mamang. Ada ni Andres si Jay. Sa awan sirot na ita iti opisina. Si Kangarod, awan ka dito sa bali papana. Isungar da nagsubliak dito balay yung mamang. Tagpakuyog ako ma. Sa din na. Inak man nagsingir ka dagiti pa utang. Anya? Apay, at damanan agjudit ka dagiti pa utang mo aya? Adda mamang, iso ako yugan nagman kiti. Sige Garod, akuyugan ka. Ang kasanon no di ta makasingir. Ay, di dalapad padasan ti saan ngagbayad din mamang. Sigurada pagsasawak ina ti di malamlamot ti pusa. Ha, no di na makabayad iti na ito di nga bayadan da. Una pa nagbayad ang aldaw, ha? Makamuda. Pupoy, si kanti mangi baga king sir, tirantata nga ramidan. Ha? Nasa isa siya at asi siya timang iba ka mo to. Ano na ti bagbagayo? Tagpinpin na to dun kayo matamang ibaga. Kamuto, Pupoy. Ka sir, alami ko man ni Pipita. Anya? Alaan nyo? Ay, sana mabalin Tadamat pinirmaan na kontrata kada kami. Sir, ba't kumat ka mo to? Apay ngamin akas na tintirada. Salud ka, si kati bagbaga kita amang ibaga. Hindi mo kayat. Sa kalpasan na, rigi kam timbaga. Apay nga minaya kaya tiyong alaan ni Pipita iti poderme kamuto. Kwa, kasi na boss chip amo. Alaan mi ni Pipita ng isublimin tumataan. Arig na buludin milaan kada kayo. Anya? Buludin nyo? Sana mabalin. Salbag ka po, boy. Madmadi mo tintradam. Apay nga minakasta. Maulawak ka na kayo, adwa. Ilawlawag nyo man ngamin tiyag sao. Anya ngamin ayatiran tayo ken ni Pipita. Kwa sir, ipadoktor mi ko ma. Kasta nga pa sir, correct. Tabaring no, nadardaras nga gimbag ni Pipita. Kasta direct to the point. Tadigat nakaado apalpali ka wasarasari tayo. Kahit yung kading ipadoktor mi ni Pipita, sir? Oh, tapay kiti nasaan ka mo to. Barang natardaras nga agpaiso ti pan nakaimbag na. Ngam ti ag self-medication laktan dito yung balay. Ay, hindi ko sakat. Ingkam nga rudan pag-grubwatan ni Pipita, sir. Tay tamat laan, kat ipacheck up men. Ti salbag na ija nga busyong. Naglimang lakit di iti ipapantay di balay da. Gaputawan pagbayad na iti utang na. Kastamot ti atap ko iha. Gaputa saan natin nung paltitulagan mi, ibabain ko kadagiti tao. Anya, ti aramida. Agpanawagan na kiti radyo. I-public service ko, abayadan ng ti utang na kanyak. Anya? Kan, saan lang nga dita mama? I-Facebook ko pa'y Ibagak anarigat nga agbayad. Tapno sana na makautang kadagiti daddo mga agpapautang iti kwarta. Anya? Ay na iha. Nakaroon sa amot unay na pa nang ibaba ino kasta ti aramida. Ay nawin mama ang aramida tapno agnakam da busyong. Sige, sikat ti makaam. Hagawid ka nga rudan. Tama nga no, sagsagaan na kamanan itan, ti asawam. Like and subscribe. Please like and subscribe. Anya? Inyo hospital da ni Pipita, Andres? Wan, tapno dardaras kanumot lang agimbag. Ta sino nga ron gastos, iti pa na kayo hospital na? Dagiti gagayam na siguro Ta isuda mat tinagayat may confine ni Pipita. Nimot kamuto to'y umawawag kanya. Ni, apay nga muna tinambar mo. Intad ko ita tapno mapadamagan dak. Isu ngayon nalakmat niya number ni kamuto. Sige, sumbata marudan. Hello, kamuto? Sir Andres, di ba bimabati kurigor ni Pipita? Kuna ti doktor, mabalin na dwawing talungal daw na dito ospital. Tapos serbaran daan na imbag. Anya? Akat kasano nga ron ti gastusan na dito ospital? Makamukha nun ti ahinsya. Nasayat mo kasta kamuto. Mabalin ka tingaw may dakam suplatan kan popoy amang bantay kang kuana dito ospital. Tadi ka makapagbayag daw Kapata na panawan mi ti kardin mi, yabugyasan. Ala, bayam ta kasaritak ti asawak.
Tayo suti umay mangbantay kini Pipita. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agyaman ako na, iti palag-subscribe mo, ket hintay nga ro din, ituloy tayo nakayayat nga drama tayo. Ay, pakpakawan berde. Diyak kaya ti pa nagbantay di ospitalan niya? Syakit din nga amo. Syakti taga-buwan daw, ano? Pagbali ni da bantay, ay por Diyos Andres. Alangan matasyak alalaki ti papan agbantay kan kuha na di ospital. Sino tag ko na nga may namapan mo bantayan? Adda iti poder ta ni Pipita. Kat pagrebangan ta no addaman saan anasaya ta mapagting na. May salang ti saok Andres, ha? Diyak kayat ti mapan di ospital. Diyak kayat abantayan. Mala. Bayam ta kasaritak ni mamang, barang kayat na. Adda pa ya saan na kayat Oh, tapay ko madi na kayat. Dinto ta pagserserbian mat ni Pipita. Ang papampay. Ay kapadasik lat ta kasarita. Iso nga inak iji balayda. Kamuto, mas tawa ka. Awamat lang tiyo may mangsublat ka data dito ospital. Pun nga ron. Di mo't laumahin nagiti amo ni Pipita. Kasanon, no saan data sublatan? Nukas mga rigan, ta awan ti umay. Umuno na ka nga gawi din. Dapat mo damang taripato ka nagiti mula ta. Wan kamuto. Ni, Kamuto. Upoy. nakaringan ni Pipita. Ay, kumusta nga Anya ti kaudyan ako na ti doktor kamuto. Dito'y kakanupay lang ospital, iti sa magmamanungal daw. Obserbaran da ka na imbag. Ay, awan na nga kasanon nga iti obligasyon ko kadagiti amaw. Kasos, dahil tapay lang ti panunutag, ba't agsakit ka lang arudan? Ay, kaya't kunti agawid. Saan na mabalain? Noon niya timba ka ti doktor, isot isurutam. Ala, sino nga rin nga ti mangbantay kanyak dito hospital? Inawaga kita ti amom alalaki. Kat kuna nang ibaon na kano ti asawa na. Ay, kaya't nga tamot ni Ma'am Aileen nga mangbantay kanyak dito hospital. Nusan nga umay, isaklatan na ti mangbantay king ka. Anya? Kasanon nga nagiti pinanawan niyo di bugya sa na trabaho yo? Imbaga kinipupoy nga unalatan nga gawid. So nga awan pagdanagam iti dayta abanag, ti banagimbag mo ti panunutam. Andres, itay ka pa'y anak katunga nga. Ngam di mo matla maibagan tirantam. Kuha mamang. Agalanganin ang kami namang ibagakit. Ibagam, tapno maibagak mo tisungbat ko, no nyaman dayta. Kastoy na mamang, problema nga mintimang bantay kin ni Pipita di ospital. Siya kumatag sakripisyo latan, ang lalaki akmet. Kat, anya nga rin ti plano. Nakaumayak ta, kidawak kumakada kayo. Ano babalin? Da kailangan timang bantay kin ni Pipita. Anya? Siya? Ay, pakpakawan durge. Pambarakon pa to. Ay, ipay nagbuenas day jaya Pipita no siya timang bantay kan kwa na. Wana nga saan nga ruda kaya ti asawak ti mapanmang bantay kan kwa na. Iso ada kayo tinapanunod. Ay, uray pa'y agpiang-piang ti langit ken daga, Andres. At di nagtumapaanugot ang mapanmang bantay kini Pipita ije ospital. At dayta, nairubat kong nagiti alak nga rawatek. Nay, apa yan Andres? Papanam, tanagibag ka matitibadom? Kapilitan na siya ti mapanmang bantay kini Pipita ije ospital. Di yumot kayat kini mamang. Kunak to paikat kan ka. Di mo napaanugot ni mamang akas kanyak. Gaputa da kita labagbagiyo ken mamang yu ti amuyo. Sumardeng ka man Andres. Nah, di Pipita. Iso da ti mawawag. Hello, Pipita. Sar, jak namin maawagan ni ma'am. Iso ada kayon ati nawagak. Pipita, sana kayat ni mamang ken Maylin ti umay mangbantay kan kadita ospital. Iso asyaklan ti umay. Ay, saanan sir? Adda bantay ko. Oh, asino? Ni kamuto sir. Anya? Ay kat no iso ti mangbantay kan ka. Kasano pa nga ro garden nyo? Ay, ni Popoy tinagawid sir. Ta iso pay laang timang taripato kadagiti mula da ijay. O sige, nasaya at no kasta.
Di saan ko napatuloyin ti umay dita? Saanan, sir? Nilatan ka mo to, timang bantay kanyak dito, oy. Ay, tita. Naipost ko tiladawan ni Bosyong iti Facebook. Kat iti pa tiladawan na, inasurat ko adiling kwente. Urayak man na dagkomento. Ay, ni. Mamang matito mo awag. Hello, mamang? Nakita ti post mo iti Facebook, iha. Ah. Talaga nga impay-pay sunggayam dahi di ko nam kanyak ide. Nga ibabain mo ni Bosyong iti social media. Ay talaga, mamang. Masurunak, edi saan ta nakita, edi napantasin ni Ngeri Balayda. Umad-adon dagiti ag-comment. Wen, mamang, napalalo, ti pa nag-comment da, may papangkin ni Bosyong. Pipita, di ka pa ilaw na Facebook. Ang mga nagsubli ti ulaw mo. Naimbaga kong kamutaw. Iso adi ka madanagan. Ay, ang kayang. Nakita mo tayo impus ti amok a babae. Ang itimpos na. Dahil Na, kita ko. Ha? Ada yung babay na nakautang kang kwa na? Sus. Ay, di man pa'y dahi tayo nakautang iti amok. Napalalo natin pa nakaibabay na. Ay, dintumot nga may nagbayad iti utang na. Agpapanpay kamuto. Ngayon saan lang taarumbal nga ipos na dahi tayo kastoy. Ay, talaga nakarumot ti amom. Ay, huwag nga rod kamuto. Nulabsit ti agsao. Ha? Nakarkaro pa'y ngam suka. Like and subscribe. Please like and subscribe. Ay, Maylin. Nagfiestaan dan iti social media ti impost mo ti Facebook. Adon ti nagkomento kini Bosyong iti panangibagam ken kuana. Adi na ammo ti agbayad iti utang na. Guna na. Ay, sana nasayar det ang aramid mo. Ay, saan ko nga rodan ama singer? Iso nga yung post ko na tila daw na iti Facebook asi uutang. Tapno awan ton ti magpautang ken kuana. Tamo da nga rod a delinkwente. Una nga di mo kadi mapanunot. Nga ang mga naghormentado di tao. Gapo iti panangibabay mo ken kuana. Anya? Sus, agpanunot ka bakit? Ha? Ang mga agpagunggan kat papatayin na ka. Nimbaga damag, Pipita, nakasaritak ti doktor mo. Anahiti ko na nakamuto. Mabalin mo ka nun ti rumwar dito ospital. Ay! Ang yaman na. Nakaawid ak mutlangan iti balay dagiti amop. Anya nga tanukid dawam ka dagiti amom. Nga agawid ka pa ilangin nagbakasyon kay bugyasan o rin makalawas lang. Anya? Ay, palag. Sanda ka palubusan kamuto. Awan mo't kadwak akatulaw. Nga iso kumatimang trabaho, kadagiti trabaho. Padasik tulat ang ibaga bareng patganda ti panagbakasyon mo. Umayan! Ay, agyaman nagtasi ka tinangilukat itiri daw iha. Apay no ti asawa ko matinangilukat mamang. No iso tinangilukat, mabainak lakit di amang ibaga. Iti anya? Nga umayak makipanga. Ah? Ni mamang mat. Masadutak nga agluto, iso nga imayak. Ta dituya ko na amangalda. Oh, sige, sumar kay nga rodan mamang. Apag iso, nakaluto ako niti pangaldawan me. Agyaman ak. Ay, no apay kat nga me. Adimot lang ma-discharge ni Pipita ija ospital. Ay, Speaking of discharge of Pipita, iso da ito umawawag, mamang. Sige, sungbatam ti awag na, ta kamusta man? Wan, mamang. Hello, Pipita! Nyangay? Kumusta kan? Ma'am. Oh, anya? On the way kami ni kamuto. Sumangpot kami ditan. Ay, kasta, nakaruwar kan iti ospital? Huwan, ma'am. Naimbaga kun. Ay, agiyaman nak. Pirmi, tirigat ko iti kawan mo, iti pudermi, Pipita. Welcome home, Pipita. Agyaman kami iti Diyos, tanaimbagan kamatlaangan. Uwan nga rod, sir. O sige, ingka nga rod na naglaba, ha? Kat ni na ornungan tinagado alalabaan. Anya? Paglabaan nyo adagos ni Pipita kat karuruar na iti ospital? Ha? Tama na ano ko, ma?
naimbagan mo tan. Kan saan ka man asumamsampi tawaya ka mo to? Agawid ka, ninibugyasan ng lugaryo. Madam, iswa kinuyog ko ni Pipita. Tada ko ipakpakasi kada kayo gini Sir Andres. Oh, anya data ka mo to? O sige, ibagam, tabarang mapatgan mi. Ay, kamu to, sanon nga ibaga? Amo, di damot lang kaya. Patasak lang. Anya, agit inarasaas kayo matlataditan. Ibagayon, nanya data. Kwa ma'am, Sir, kidawag ko mati pa nagbakasyon pa lang ni Pipita ibugyasan. Tapno makapagpaimbag, imbag. Ay, sana mabalin ka mo to. Napalalo, di ba nakaikaw mi din ospital sa itata nakarwarin? Kidaw mga bakasyon? Aha! Never! Di may palubusan. Na. Ani, adda punto ni kamuto. Kagap-gapo ni Pipita iji ospital. Katrumbang lang nga agpaimbaga na imbag. Kaya't mo nga rod asika pa lang ti alila mi uno babaunan Andres. Ay sus, sana mabalin Kasano pa ang makapanag iti trabaho kung napagserbyan kayo nga aginan? Wes, di ka nga rod agsasaw dita. Saan nga rod mabalin nga agbakasyon ni Pipita? Taado ti trabaho na dito'y balay. Gets mo? Ay, agyaman hak. Nakasubliak mo't lang dito ibugyasan. Kamuto! Oh, Kumusta? Ada ka din sangpit masarabo ka? tungpa kahit mo. Salot ka. Imbis at damagam ni Pipita, iti sa sangpat ko. Sarabo kit din, tidamdamagam kanyak. Sikamot, amo ka, managpasarabo ka. Iso tinamo ka dakos. Sikamot, high blood ka mo. Gamgamad na kahit mo. Dati, Sana ka na panagtor. Tamni katangang kay iti sarabo man niya. Dukas ta, awan ginatang mo. Tawan. Ay, sus. Po kamatan, ore ka na dismayamot. Apay, ubing ka. Hoy, Popoy. Rumbang agragsak ka. Anya ko matikaragsak ko kat awan matsarabo. Agragsak ka tanimbaganan ni Pipita. Nakasublin iti balay a pagpapaayan na. Anya, agpeso. Di ka din lang angaw, kamo to. Gingaw nga. Apay lang agkagang angaw. Ay, saan mo ni? Nagwapo kang tupan ni. Kahit kukumang agbakasyon pa lang ni Pipita, iti bugyasan. Sana kahit nagiti amo na. Ay, sus, nagkapsutan ka mo to. Impilit mo kumaa. Imbagam nga dito nagpaimbag, Imbaga, kung hindi na kayat. Ado ka no tinaliwayan na trabaho. Iti pagpapayan na, gapo iti pan na hospital na. Katrumbang ka no, ngagtrabaho. Apa? Na yan. Kasmut labunto na. Bantayog ti kaado alabaak na mo rin ang dagiti amo. Gapok tayo mo nga rin iti hospital. Pipita! Dito ilababay dito ha, kati. Kasta unay amuragnan. Ay, ma'am, inton maminsan ko man nalabaak na kita kurtina. Kas kada supot tipungan. Ay, saan mabalin? Kahit ka amalabaanan dagitoy. Iso nga iraman mon? Amangan na mabanugak unay, ma'am. Kabut-butang, amangan na mapasublianak pa. Saan ka mapasubyan? Hindi ka man nagreklamo. Ay, adaw mauawag kanyak, ma'am. Mabitlaan nga, isang batak bieg. Sino nga minday tayo nga isturbo? Ay, nimot gayang mamangyaw, ma'am. O sige, sung batang marudan. Hello, madam. Hello, Pipita. Adumad ti agururay alabaam dito'y balay. Iso nga inton malpas ka nga aglaba dita. Umay kantumot aglaba dito'y balay. Anya? Abay akas lanakla at kay timbaga. Ay mo ka din kaya tag part-time, Pipita? Ay, kuha nga main, senyora. Nakaruti bannog ko. Gapo iti kaado ti linabaak dito'y balay a pagpapayak. Iswa, pasensya kayo na ano, jak makaumay dita balay yung aglaba ita. Anya? Agpalaba kayo langan iti sa balay, senyora. Pangaasiyo ka din sige, taadat pa'y trabaho. Bye! Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agyaman na po na, iti palag-subscribe mo, ket hintay nga ro din, ituloy tayo nakayayat nga drama tayo. Hello, mamang?
nga umay mangilaba ka dagiti namura nga arwatag. So, si Kaman di makisarita kan kuan. Kinasarita kitayan, mamang. Ngam talaga adi na kaya ti umay aglaba dita. Ay, salbag! Sino nga rad ti paglabaag? Umayak dita balayo. Ay, si Kat ti umay aglaba. Saan, mamang? Ngam kidi, umay ko alaan dagiti palabanyo. Siyak ti bang ipalabak na ni Pipita dito balay. Anya? Saan to katama ngagkad kadamang laba ka dagiti arwatin nyo? No, ala at dito ay dagitang arwatin nyo, mamang. Like and subscribe. Please like and subscribe. Maylin, anya dahi dyan asang putak ka nakasako alupot ni Tarubayan. Gimatang kakaditi sa nga sako nga ukay-ukay? Saan nga ukay-ukay? Diyan nakasako nakitam, Andres. Oh, anya nga ron tagi chay. Pasig ba't alupot amin? Dagiti namor nga ni mamang. Napan ko inalay di balay na, tapalabaak ni Pipita. Ay sus, di ka kadimaasyan kin ni Pipita. Agpagpapigsapi lang gapo iti pa nagsakit na, sa kalpasan na. Banugam manin. Ay rumbang lang agtrabaho, tama manong aldaw saan na nagtrabaho. Iso adi ka kumontra, Andres, ha? Tama nga, no si katipangipasaak ka dagiti trabaho na. Na yan ni Mama Maylin. Inala nakit di amin dito yan. Nakiti palabaan ni Doña Placida ngay nana. Dimot nga ron tumulong maglaba. Nyamot din. Sino nga tanay ito umawawag? Ni Kamuto! Hello, Kamuto! Kumusta kan, Pipita? Nasayaan mo't lang ta? Ay, nasayat ka di mo't lang ang titrato king ka, tiyamom, ababay. Wah, Kamuto? Anya ko, ibagam no niya tagpaiso. Permi manon dagito yung lalaba Ha? Nabunton, alup-lupot. Ay, sos. Kadida ka kadilangan, mapaginanamad. Hindi tagpapaungan ka pa ilang nagkapoy ti panagsakit mo. Awan asi dagito'y agina, Kamuto. Perme, binuntaw dagito'y tanda alabaak. Ay, kasana no mapasubyang ka, mabignat ka di karkaro. Ay no, so paila kumata saan, Mart. Ay, agikat ka langan. Kung saan na nasa titrato taking ka, damo rasong nagikat ka. Ala, saan amabali na kasta, Kamuto? Ta, adda pinirma akontrata. Iso nga, agano saklata Habang kaya pa, ako natitagalog. Hello! Ay, salbagas, anak manabot-bot gan. Oh, asino di mawagkan ka ni? Kananya timbaga na. Ay, jak ama mo. Kas naguruod nagsao, nakapigpig sa. Oh. Urek na natitilang. Oh, katanya timbaga na. Rugyak ka nang dagpakawan ka dagiti basbasol ko. Ay, niya? Di ba ikot kasla ipang pangtanakan da dyan mawagkan ka no kas natimbaga na? Talagang ay pangtanak. Saan na ka mabutang? Amangan no adda trasom. Awan! Kun saan ko nga amo day dyan yung mawag? Apay nga rod akas jay ti sa unakin ka. Ay burbur siya nga rod kanya. Amangan mo't no ni Bosyong nakautang ken ka dyan mawag. Kat ipang pangtanakan. Gapo iti panang ibabayin mo ken kwa na iti social media. Ay, sa bali! Saan nga iso? Naitim kak day jay, sana ni Bosyong. Wano amangan mat. No jay pinagtalaw mo iti apartment tayo. Gapo iti saan dapan nakabayad iti abang da. Saan mat? Sa bali? Saan nga iso day jay padre ti pamilya pinagtalaw ko iti apartment? Sino nga rod nga jay mawagkan ka? Wano amangan matkit di no nanang danan iti hard killer dagiti napaspasaktam. Kat kriminal jay mawag. Ay, Diyos ko! Ay, saan ko mamat Andres? Umay kan makapanireviews mat nitang ibagbagam. Saan man at ilalablabida? Apa, may call ka ng Kakamuto. Anya tirasun ay adi mo may pas nagtrabaho dito Karjan, ha? Pampanunutak ngamin ni Pipita. Anya? Isuman ti pampanunutam, nga uray na yung baganin. Wen, naimbaganan ngagpaiso. Kastaunay man ti panang tagabo da keng kuana dagiti agina. Oo, naidamat ka nga. Ay, apo. No labsek ti agsaw.
Kasla ni tao-tao ng aeroplano nga paglandingan na ni Pipita. Kasano nga rudan lo mapasubyan ni Pipita? Dahil tangarod ti parikot ko na muna tanakutong ni Pipita. Salbag. Mananggundaw ay dagiti amo na itakamuto. Gun nga raw. No apay kidi nga dagiti kakasta na tao nga wan asikin konsensyada. Oh? Pipita! Umay ka man! Pipita! Ha? Ay, mabit lang, madam! Inipas ko lang ito'y balbal na awak alin na bahak. Diyak kaya tagururay, umay kan! Uwan, madam! Darasam! Uwan, madam! Una yan, ang panangapurayo kanya. Anya ti bagayaw, ma'am? Lansaman ti badok tayo suot ko. Daytoy. Nay, san mo't unay anak kusot? Daytoy abado ya, madam. Na? Apay apaplansyayo may laang. Siyempre, napimpintas mo't lang nga isuot na maplansa. Ay, uwan, ma'am. Papalanyo ka di nga agbado iti kastoy, ma'am. Inakidya kwerpo ti pulisya. Inak agpablatter. Ha? Anya ti pay blatter yaw, ma'am. Paiblatter ko dyan mawag kanyak itay alalaki amang butbutang kanya. Anya? Apay, sino day dyan ngay mawag, ma'am? Ay, diyak ka mo. Nang bali pang tanak itituno ti panagsarita na. Isungay na agpablatter. Ay, ma'am. Siguro, may sa dayjay kadagiti napaspasaktan yaw. Iso nga ipang tangtana kayo. Ay, salbag ka! Agpada kayo na iti asawa ka kasati bagbagana? Un ata saan nyo ang mailimod kada kami kinisar, ma'am. Nga, adon ti atraso yung iti padayo a tao. Anya, sumardan ka man, Pipita? Ma'am, idi adaak pay laang iti ospital. Nakitak ti imposyo aladawan ni Bosyong ang nakautang kada kayo. Kat permay, apan nakaibabain na iti imposyo asarsarita kan kwa na. Pipita, rumbang laang, ama i-post dagiti kas ni Bosyo nga dinamot ti agbayad iti utang. Ma'am, adamot dayaw asalsalwadan dagiti padang nga awanan. Kan saan ama ikanatati panangibabain nyo? No saan man ang nakabayad kada kayo, DJ sing-singer nyo. Sumardan ka man, Pipita. Nagsasauga, kas ka na nakalala yung unay Sanak mo't analaeng, ma'am. Ang amukmat apagdasigan ti dakes kun nasayaat. Ti rumbang kan saan ama ikanatad nga araw. Oy, sumardan kan, Pipita. Abang ano data ti agapa O sige, lansa mo ti badok tagsukata kon. Ada pa panak. Hay, agyaman nagtarimwaran ni Madam Sir. Makaina na ako laangay. Well, Pipita, awanan je baon kan ka. Wen nga rod, sir? Hey, marik nakpaikit din ti bisin ko. Gapo iti kaado, ti impatrabaho ni Madam. Oh, mabitan. Mapan ko alaan tayo merienda ta. Puray kat adapay lang ni Jeref kaya tanda tayo ang makaroni. Siya kung di mapan mangala, sir. Dimot ko naman napanog kaya. Iso siya kung di mapan mangala. O sige, itakan. Allah, kababain pa yan. Di pa yun amaw. Di mapan mangala iti merienda mi. Ay, naimbang lakit din. Tanasaya at kanyak ni sir. Saan akaskin ni Madam Mailing anak ko ngay? Istrikto. Agpadada iti inana manang gundaw. Ay, nay, speaking of the devil, isuutan na iti umaw-awa. Anya nga tatipa ka na. Hello, senyora? Agyaman agta sinong bata maadagos ta awag ko, Pipita. Anya ka diti bagayaw, madam? Nalabaam ka din, dagiti arwatak nga may inalan ni Maylin dito'y balay. Uwan, senyora. Namagaanda pa ikit din Numuna dagiti imun unang imbalaybay kao. Nasayaan to kasta. Umay ka man nga dito'y balay. Ta umay ka agluto ti sopas a merienda. Mabisinak kat. Anya? Siyak pa'y laang si babanog ti mapan agluto ay ti meriendayaw, senyora. Ay, saan kan nga agreklamo? Tatantanda ng gamot na day paubrakan ka. Ngam lading itag, ma'am. Sa anak ama kaumay. Anya? Tapay? Nabanugak ngamin ang naglaba ka dagiti arwaton yaw. Kan mabisinak pa'y kit din. Sa anak pa yan nagmerienda, senyora, kalkalpas kunay. Dito'y kanton nga agmerienda.
panangalan ni Sir, iti pagsangwan mi a merienda, senyora. So, dituya ko ngag merienda. Tapno makainanaak mo't basay. Like and subscribe. Please like and subscribe. Hello, mamang. Apa yung ginawa ganda? Pagpakaamtuman di batos akatulong mo. Ni Pipita? Tada ka di may sabali akatulong yon no saan nga isa? Ay, sanot abado. Suno sadot ni Pipita ah. Anya saan? Idinto tayak pulos maayabaanan dito'y balay nga umay ang trabaho. Adda ka di man nun ipaubrayo kan kwa na. Saan na sinango? Adda, tay ayabak dito'y balay nga umay kumaagluto ti sopa sa merienda. Hanggang saan naman akinayan? Ala, bayan nyo. Kasaritak to apa man na makasangputa kay di balay. Ayan mo ka di iha. Adak dito'y police station. Paiblatter ko man, di mawag kanyak alalaki. Mangbutbutan kit din. Agan-anad ka. Di mo amo, ti kalaban mo. Narigatan, numamaysaan da ka dagiti tao amang ipangpangtakan ka. Wen mamang, aganan nada. Nabsuga ka, Sir. Ora siya, Pipita. Nabsugak iti meriendata. Ay, nagimas tinalayo merienda, Sir. Iso na lang, tanaglaksawken kati katugangan. Ay, idi pa'y asar kat imbaga ko na marigatanak, padua abalay ti pagserbyak. Isuan na say-saya at kumano, mga lamot kan iti buko na akatulong ni Madam. Saan na nga ron akayat na nakirimat ti katuganak? Di na kayat agpasweldo iti dakil. Kanyan, nagbak ng langaruday. Awon, Pipita. Iso asi kati ayaban na amapan agpata mi di balayda. Tanay, basit ti maipatangdan na. Ay, Sir. Mabitaan at daw mauawag iti cellphone ka. O, asa mo dito? Ni, kasawa niyo, Sir. Ano niya, ni Ma'am? Inuntan nakit de. Gapo iti jak pa nagtulnaw iti nana. Agsarita kami do ka no iti nalapat into sumangpit. Ay, masino di lalaki sumirsirip tigit. Saan mo't akaaruba na ita awan kasta aruba makikita. Ay, andan ni Madam. Enak ilokatan tigit. Aday tama! Misirek yung tilugan niyo! Aguray ka kat kay, kas naplat ti may sagumak. Kitaan man pa yan. Aya? Ay! Oh my God! Ay! Asam! Ipatay ka! Ay! Pagkagin mo lang ti ano! Patayot ti amom! Saan? Di mo itutukan niya timo ko. Itutukan ko. Manang gundaway kaunay kada kaming awanan! Isa patay kan! Ay, saan? Tulungan ng Pipita! Umawag kayo di pulis! Madam! Sumang-sungan yung dagi ni pulis! So dino tayo na! Nagawag timo ko! Tirikirik tinak mo! Patang timo ko! Pipita! Naglaing ka! Nakagat nga to din lagdong sa kinugtaram na ito lalaki! Aday ta! Napadsound ti lalaki, Madam! Ay! Naawa na nga pa iso iti po o iti panangkugtar mo kan kuha na, Pipita! Naglaing ka! Day jayan, Ma'am. Inalan dagiti pulis, tinaggandat iti dakis kada kayo. Ay, ang yaman ng iti panangis palo kanya kiti ima day yaman nagdakdakas, Pipita. Diyak laing pagaro pakaratista kamat gayam, Pipita. Ay! Basit lang mo, Sir. Pang self-defense lang ako nada. Manipo dita. Kat saan ka nakatulong, Pipita? Anya? Oh, apay. Ikatayo mo na katulong ta ni Pipita, honey? Wan, nga po tayo promote ko kas bodyguard kon. Ay, Madam, uray awan bodyguard yawn. Nulakit dita, awan saksak bayan yaw. Ay, ado ti saksak bayan ti asawak Pipita. Kasi iti napasamat. Saan na ni namnamang adag panggap kan kuha na iti dakas?
Ay na malagip ko lang da di alalaki ang naggandat kanyak itidakas itay ibaga na. Nga iso, day diin nalak tinuang naga putasan anak kabaya di utang na kanyak. Day tantikon ko nakada kayo, madam. Manang gundaway kayo nga minunay? Saan matunay, Pipita? Oy, amin naman, Maylin. Saan ka ni Pipita? Ma'am, saan nyo man nga aklo na naman ang gundaway kayo? Nung day tatipod no? Ha? Aging ga adiyo balbaliwan day ta nga ugaliyaw. Sigurado, umadulat ta dagitim mangisikat kada kayo. Kayat yung kaday. Kasta ti mapasama, madam. Ay saan Diyak kaya, Pipita. Ang mga namapatay dakton. Uray kastoy akatulong aklaan. Di maibalakad ko, agbalbaliw kayong madam. Tauray siyak to may akatulong yu ka. Masintir ko, ti kinaman ang gundaway yu unay nga amo. Bitaan dari miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumara naman Di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met tanda ito nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingig.